دما خوش ببینرین هجا ایرو 22 تباخ 2024 روزان روزا پیشمی بویا رو گشتن هری سرگی و هری باکش همین لسر راستا هرمی و همجیم یان لسر راستا جهان رودانه مجوره پیشکش بکن لی وکه هر تم دست بکی چند سرنو چین ما ارتشا ترکیه داگیرکر به ریا بالافرک بیمروف ایریشی ناوندا هیزن آسایشی یا لقامشتوی کرد دريزة چالاكيا هزين رزقاريا عفنين لباب مارا او شيرا واده هشت لشكر وچتين دولتا ترك هاتن كشتن ارتشا تركيا داگيركر بريا بالافركيا بيمروف اريشي گوندكي شارباجار يه سليمانيا باشوري كردستاني كر کوردیناسیون یردی گوت هفری روسیدا نونرا شارزا یکم نشوپیا چاپمنی او جیانا آزاد بو ولی بینرین هجاف سرنو چین مبون اونها جمع برفرهیا بلتنا خواه یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن امیش قامش تو دست بکن ایرو بالفرک بیمروف ارتشا ترکیه داگیر کرد ایریش ناوندا آسایش شاکوش بو پیک آنینا آرامی خبات دیگه ایریشی وی هاتا کرن کود انجام وی ایریشی دم زرار مادی پیک هاتنش خود گلداری ایریشی آسایشش باوا که برفرهی آگاهی به رای گشتره پار و کرد کیلیا ایریشی دجیم نوچا گانما جودی علی برای خداور او آگاهی برفره را دکینه ارتشا ترکا داگرکر بریا بالافرک بیمروف ایریشی ناوندا هزین اسایشه یا لقام شویگر نوچگهانامه جودی علی و کمیروان فواز محمد یکسر بری خدان جهبویری وسبه دولة ترك آداغر كر ببالا فريكا بمروف د ساعت 11 ونيف سبه هدا ناوندك هزين أولا كاريا هندرين آسايش يا لهريما بيشا سازيا باجار قامشلو يا نيزي چرخريا عفرين لآلي روجهلات باجر دي كبا بومبا باران كر نها ام درباسي اودايا بومبا باران بخوبونا اف اودايا كو وسبه هاتيا بومبا باران كرن ديمان راست راست جوارا رادق هنن جنابا بويرا كل فدري تشي بويا وكون جدي بنن اودايا جهه كارو خباطه بول فدري اندامن هزن اولا كاريه خباطين خود دان مشاندن اف جهات يا بومبا باران كرن جنابا سقف الجوري كو باويكي زرارك مادي ما زندي تي بابويا وند بنن جفردا تو باران هات وبخرا زرارك ما زند نافا اوداي حمودا جي تشيكريا پشتی ایریشه ناوندا راگهاندن یا هزین اسایش بداخویانی گنویسکی لسر مجاری آگاهی پاروکر اسایش دیار کر کود ایریشه ده ناوندا وان یا باجار قامشلو هاتی ارمانش کرن او ها گود ده ایریشه ده تنه زیان مادی پیک هاتیه اسایش داخویا کرن کو اف ایریش به ارمانجا تکبرنا آرامیا لحرمیه پیکتین او افتشت آنی زمان اف ایریش شرکی درونی یه لسر گلیمه دیمشاندنه دخوازن آرامیا لحرمه تک ببن اسایش داویه جاره کدن تقضی لسر ویه کیکر کجبو اولا کاریه وی خباتین خوهی خورتر بکن دوهجی به بالا فرکه بیمروف ایریشی چه قره چوخ آدیر که هاتبو کرن بریاوی جی جاره کدن نوزده طباقه ارتشا ترک آقر کر به بالا فرکه بیمروف ایریشی جهه کی نزین خوشخانه یا دلو چاف اقام شلو کربو بالکش پشتی تکچونا ایریشا لشکرین حکومتا شامی و چکدارین دفاع الوطنی یا لروجنات دیرا زوری دولتا ترک ایریشن خوین لسر هرمه هند جوار ترکریه بله مش گوتنا داویان و چیا کم بواره پار وکری ام دوام بکن او جیم هیزن حکومت شامی او چکدارین دفاع الوطنی خود هفت تباخی ده ایریش گوندوارین روشلاتی کانتونا دیرا زوری کربون فرماندار یپجی یا هجینه آخین قامشتانی زمان کو ده ایریش ده برسوک خورد هاتیه نشاندان آخین دیار کرکم به تایبت یپجی لحرم جبوجنان بویا جه باوریه هزين حكومة الشامي وشكدار اندفاع الوطني دحفت تباغي دا إريشي قندوارين روشلاتي كانتونا دي رازوري كرن الودا كيزاتا قصد برسفكي برتوش دا دجمن فرماندارا يفجيا ايالتا هجينيا بسر كانتونا دي رازوري آخين قامشلو
عێریشên حکوومeta Şamê û çekdarên dîfa الوطنî yên li kantora Dêrazorê nerazîbûnên gel a li hemberî vê yekê bi taybetî eleqeya jinên Dêrazorê ji bo yê ji anefêre nirxand. Axên Qamişlo diyar kir ku ji sala 2014 ve êrişên giran li dijî Dêrazorê çêbûne. Ji 2014 hatana êrişên pir dijwar ser vê herêmê hatiye kirin. Tu ji 2014 mezera ya şihetat dest pê kir. Axîn balk şand li ser êrişa heftê tebaxê destnîşan kir ku herî dawî heftê tebaxê di saet 4 de êrişeke berfireh hate kirin. Yego heftê ma heşta 2024 dest pê kir. Saet 4 seherê dest pê kir. û sê roja berxwe neda. Yani berî wê meselen ragahandin got êrişekî berfireh bimeşînin ji bo Dêrazorê. Axên Qamişlo bi dewamiya axaftinên xwe de dazanîn ku êrişên li ser kantona Dêrazorê hatine kirin, ne tenê jaliyê komên çeteyan ve têne kirin. Yego hatin bin çavkirin jî etirafê wan bi vî rengî bû. Yego perwerde kirbû, biçe kirbûn û hiştin got êriş bikin. Yek jin dewletên herêmî bû, ê alîkarî kirin û dewleta Tirk bû û taybet hikûmeta Şamê yego destek dan wan û hiştin got êrişên yani Ebu Hama Moğeraniç bikin. Fermandara eyaleta Hecînê ya YPJ axên Qamişlo di dawiya axaftinên xwe de diyar kir ku jinên Dêrazorê YPJ weke hêviyekê dibînin. Taybet wek jin mesela tu meziyet kanal Dêrazorê saziyê xwe vekirine, tecemmenî saza Nûbiya heye, mesesê de hene yani yên ragihandinê ne. Evana yani mesela hatine pêşxistin. Bi germahiya tebaxê hêzên rizgariya Efrînê li herêmên Sûriyên ku dewleta Tirkiye dagir kirine û çeteyên xwe yên Daişî, Nusrê, El-Qaide lê bicih kirine çalakiyên bi bandor pêkinin ku di rêze çalakiyên ku herî dawî yên di navbera 13 heta 17 tîrmehê jaliyê hêzên rizgariya Efrînê li xeta Bab Şêrewan û her wiha ya Mar'ê pêk hatin de heşt leşker û çeteyên dewleta Tirkiye dagirker hatin kuştin, neh leşker û çeteyên dagirkeriyê jî birîndar bûn. Her wiha di heman çarçoveyê de hêzên rizgariyê careke din bi van çalakiyên xwe danîşandan ew ê aramiyê ji bo çeteyên dewleta Tirkiyeyên li herêmên ku dagir kirine nehêlin. Li sê bajaran şervanên hêzên rizgariya Efrînê bi xurtî li artêşa Tirka dagirker û çeteyên wê dan. Di çar çalakiyên bi rengên cuda pêk hatin de heşt leşker û çeteyên dewleta Tirka dagirker hatin kuştin. Her wiha 12 jî birîndar bûn. Ev agahiyên têkildarên çalakên şervanên hêzên rizgariya Efrînê yên di navbera 13 û 17 tebaxê de li dijî artêşa Tirk û çeteyên wê pêk hatine. Hêzên rizgariyê jî di daxuyaniya xwe ya li ser mijarê de eşkere kir, çalakî li xeta Bab, Marê û Şêrewa pêk hatine. Ev çalake destpêkiya li xeta Marê ye. 13 tebaxê di çalakiya birêbaza Sekvanî hate li darxistin de çetekê dewleta Tirk hate kuştin. Roja piştê wê jî şervanên hêzên rizgariya Efrînê baregehên dewleta Tirk û çetên wê yên li xeta Marê û Babê kirin armanc. Di encamê de leşkerek hate kuştin û sê jî birîndar bûn. 16 tebaxê di çalakiya Sekvaniya li xeta Marê de çetekê dagirker hate kuştin. Çalakî herê bi bandorya şervanan jî li xeta Şêrewa pêk. Aburî çalakeke serdegirtinê pêkanîn. Şervan li wir bank li çeteyan dikin ku xwe radest bikin.
شهروانین کتناوا تونلین چتیان و بخورتی لواندان. ده انجامی ده 6 چتین دولت ترک هاتن کشتن نهجی بریندار بون. لدنیا دستر هری بسنیا شهروانان تونل جی روخاندن. هر وهای گلک چک و جبل خانه جی لسروان را گرن. بل هر افتتين دولة تركيا ينقد بن أرمانجا إيريشين هزارية أفريني كين أم كيما كقلاوية كي بكين بريانها نافندا بلجة كرنا بن بيكرنان راجهاند بوكو بلجة بناف باشناف أم باشخانين فانشتين كو صدوسو نهجتين داعشي چاوا دولة تركيا أول هرمين سوريين داير كرنا بجه كرنا برايا جشترا بار وكربوم إيرو دوی بشا بلتنا خدا نوچه مي تایبت كيلداريم چند جوان چتیان هنه کو هم ناسنامه و هم جی بریان ها لگل چتین داعش چکرنه ارکوان چبوم مجور بینرین هجاره آماده کریه به بلگه انوین و چاخواب با بینرین هجاره پارودک. هاته اشکرکرین گو چتین داعشین گو لسر جیهان خطره نها لهرمین داگرکریین سوریه نه. ناوندا بلگکرنا بن پیکرنان آباکور سوریه به بلگه ناو 139 داعشین گو لناو چتین دولتا ترک ده دمینن اشکره کر. اف داعشین گو امنها بحثا واندکن نها دولتا ترک وان لهرمین سوری یه داگرکری دپارزه. لگوری راپورا ناوندا بلگکرنا بن پیکرنان. چته ابو شهاب تیانا بناسناف احمد محمود عبد سال 2014 تبی ناو چتین داعش بو. بهتری ساله که برپرس پاراستنه یه دیرا زوره بو. نهاجی دناوا چتین الشرقیه دیه. چته ابو سفیان الحلبی بناسناف عبدالله محمد الوادی سال 2015 لگوندواری حلبه تبی ناوا داعش بو. سال 2016 کوچی هریما دبسیه کر ولور بو امیر حسابی. نهاجی لگری سپی دناوا چتین الحمزه ده جهدگره. چته ابو محمود الجزراوي بناصناف عبدالله محمد العنزي سال 2015 تبلي داعش بو لچولستان شام و گوندواری حمسه شر روسيا و حکومت شام کر. سال 2017 چو باجار عزازه و تبلي کوما احرار شرقیه یا ترکیه بو. نهال باجار گری سپیه داگرکری برپرسکی لشکری یا احرار شرقیه یه. چته قصور الديري بناصناف عبدالرحمن محمد سال 2012 لديرا زوري تبي چتين النصرة بو لقل القاعدة ده سال 2012 ده چو حماية والوربو أمير نهاجي لسري كانية يا داگركري دمينه. بل قامش دو اندامی آسایش آمر حسن ده بن کنی سرساخی دم ج آلیه خلکی و هات ببیر آنین او مالباتا شهید آمر به تنی نهات هشتن هر وها باجار تربسپی جش بو گریلای حب هگی شهید برخودان قامش دو کنی سرساخی هات و دان خلکی حرمی مالباتا شهید به تنی نهشت. لقام شلوش بو اندام آسایشی شهید عامر الحسن کن سرساغی هاتفدان شهید عامر بیست طباخ دمال سرر که خوابو شهید بو و جنازه ویل گورستان شهید دلی صاروخان هاتفشاردن بصدان خلق اندامین هزن آسایش و مجلس مالبات شهیدان این باجر لبن کن بون کن سرساغی لپیشی مالا شهید آتاقا حلقو هاتفگرتن اندام مجلس مالبات شهیدان قامشلو امار موسى سر گرنگیا فدکاریا گلی هریما با کرجلات سوریه يجب باراستنا هرمي ودسكفتين وياخبي. عامر الحسن أيها الأخوة والأخوات، نحن الآن تحت هذه الخيمة العظيمة الذي ضحى بكل ما يملك في سبيل جريفي برين آسايشي كانتونا جزيري لون محمد لسر طيبت مندي الشهيد عامر آخر ودس نيشان كركو شهيد باراستنا أولهي وآراميا هرمي ده خديرو لا جرين بو. الرفيق عامر الذي انتسب في عام 2015 وكان
من بداية المنتسبين إلى قوات الأمن الداخلي، ولم يرضى أن يقعد في البيت ويرى الأعمال التخريبية التي تحصل في المنطقة. داویە مەراسیمێدا وەسیقەیە شەهادەتی هاتە خوێندن و ڕادەتی مالباتی هاتەکردن. لە تەربیەسپیەیەکی کۆنی سەرساغی هاتەڤەدان گەرێلای هەپێکی عامر ئەحمەد ئەلجاسم bi nasnav berxwedan Qamişlo heftê adara 2024 li herêmên parastinayê medyayê şehîd bû. Bi sedaqekî bajarê Tirabîspiyê endamên saziyên civakî, malbat û hevreyên şehîd ji bo sersaxiyê berê xwedan bin konê sersaxiyê yê li gundê û bi endam hatiye vedan. قرر أن يحلق بعيدا على قمم جبال كردستان ليعلن للعالم بأننا في مشروع Kesên axivên diyar kirin ku destkeftiyê ku îro li Kurdistanê têne bidestxistinê bi saya şehîd Amr û bi dehan hevalê wî ne. نترحم على الشهيد ونتقدم بالتعازي الحارة إلى ذوي الشهيد. Herwiha berxwedana gêrlayên azadiyê ku li çiyayên azad têne kirin hate slavkirin got ew ê li kêleka zarokê xwe bine. Di dawiyê de wesîqeya şehîd berxwedan hate xwendin û radestî malbatê hate kirin. الحياة الحرة هي ثمرة إرادة الشعوب. الاسم الحركي برخدان قامشلو، الاسم والنسبة عامر الورو، اسم الأم سيهام، اسم الأب أحمد، مكان وتاريخ الولادة قامشلو 2000، مكان وتاريخ الانتساب قامشلو 2019، مكان کوردیناسیون یەکێتیا ڕاگەاندنا دموکراتیک یەرە دە بە داخوێنێکە نویسکی شەهید ڕوسیدا û hevrên wê bi bîr anî yere dê ragihand ku şehîd Rûsîda di têkoşîna azadiyê de ji bo jin bibe xwedî nas dame bi roleke mezin rabûye. Koordînasyona Yeketiya Ragihandina Demokratîk Yeredê bi daxuyaniyekê nivîskî şehîd Rûsîda Mêrdîn û hemû şehîdên azadiyê bi bîr anî. Yeredê anî ziman ku şehîd Rûsîda Mêrdîn, Mazlûm Dugan û berxwedan Qamişlo bon xelek û lehengên rasteqîn ên serdemê. Yeredê destnîşan kir ku hevrê Rûsîda di têkoşîna azadiyê de ji bo jin bibe xwedî nasnameya ajitasyon propagandayê bi rolekê mezin rabû û wiha nirxand. Şehîd Rûsîda kûrahiya xwe ya îdeolojîk û biryardariya xwe di pratîkê de şênber kir. Bi milîtanî, nivîskarî, nûçegihanî û rojnamavaniya xwe bû nîşaneya şênber a kesayetekê komple. Li dijî artêşa medyayê ya sîstema bi serweriya mêr li hemberî ziman û mejiyê baveksalar di xurtkirina karên çapemeniya jinê de kedekî mezin da. Di serî de karên îdeolojîk û fikrî bû mînaka wê yekê ku li her qadê îfade bike nasname û kesayeta cewherî bafrîne. Yeredê daxuya kirin ku şehîd Rûsîda di karên çapemenî weşanê de gelek heval bi pêş xist û hîn kir bê çapemeniya azad çawatê kirin. Bi dilsûziya xwe ya li jiyanê, bi moral, ciddiyeta xwe ya di kar de, bi hevrêtiya xwe ya bedew nîşanî me da ku divê çawa bijîn û kar bikin. Di her şert û mercên herî giran de karê çapemeniyê meşand û bû yek ji nûnerên birûmet ên kevneşûpiya çapemeniya azad. Di demekê ku êrîşên dagirkerî û qirkirinê giran bû, ji bû karibe derba herî xurt li zaliman bixe xweda pêş. Bi vê rengî sûza jiyana azad û serkeftinê carekê din li mejiyên me neqişand. Yeredê teqez kir ew ê ji gurbeteliyan heta Seyid Evrenan fedekariyên bêdawiyên şehîdan ji xwe re bikin mînak û ala wan a têkoşînê timî bilind bikin. Em derbasî Başûrê Kurdistanê bibin li ser xaka Başûrê Kurdistanê jî êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye hebûn balafireke bêmirov an dewleta Tirkiye dagirker gundê Gelala yê bajaroka şarbajar yê Silêmaniya Başûrê Kurdistanê bombarduman kir. Rêveberê Ofîsa Mafê Mirovan ya li Silêmaniyê Sabir Abdullah anî ziman ku ev êriş aramiyê têk dibe û got divê jiyana welatiyan bêparastin. Artêşa Tirka dagirkerî îro careke din herêmên Başûrê Kurdistanê bombabaran kir. Êriş li dijî gundê Gelalê ya bajaroka Şarebajêr a Silêmaniyê pêk hat. Şeniyên herêmê diyarkirin
گوندê navbûrî di caran jaliyê balafirên bêmirov yên dagirkeran ve hatiye bombebaran kirin. Dojî balafirên şeriyên dewleta Tirka dagirker, gundê Belavê ya bajarokê Deralok a duhekê bombebaran kiribûn. Tevî got dewleta Tirka dagirker, di êrişên xwe de welatiyên dike Erman jî heta niha hikûmeta Iraqê û ya Başûrê Kurdistanê xwe li bêdengiyê danîne. Ji vê bêdengiyê dewleta Tirk roj bi roj êrişên xwe berfirehtir dike. جۆرێک لە نائارامی و نەسەخامژێری دروست کردو بۆ خەڵکی سیڤیل بۆ خەڵکی مەدەنی لە دێهاتەکان لە شارەدەکان لە ناوچەکانی سەرسنوور. Rêveberê Ofîsa Mafê Mirovan ya li Silêmaniyê Sabir Abdullah têkildarî binpêkirinên Tirkiye ji Rojnewsê axivî. Sabir Abdullah diyar kir got dagirkeriya dewleta Tirk ya li ser Başûrê Kurdistanê cihên razîbûnê ye. و ئێمە وەکو دەسە سەربەخۆی ماکوونە بش هەڵوێسمان هەبەوە بە دەرکردنی بەیاننامە و ناڕزایی بەرامبەر ئەوەی کە ئەم دۆخە بۆچی ئاوە بەردەوام و تا ئێستا چارەسەر ناکرێت ئەمە خۆی بە خۆی لە ڕاستیەکەیە ئەرشی حکوومەتی عێراقە وەکو لایەنی پەیوەندیدار و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش کە يعني دخالت بكن ل ام يعني بردوامبوني ام گرجی و آلوزانی. Rêveberê Ofîsa Mafê Mirovan ya li Silêmaniyê Sabir Abdullah diyar kir got êrişên dewleta Tirk bandorek xerab bi xwe retîne û ev tişt got. Êrişên Tirkiye aramiyê têk dibe. Xelkên sivîl tên kuştin û birîndar dibin. Divê jana welatiyan bê parastin. پارێزەری ناوچەیە کوێ تەجریدا لە ئیمرالiyê şermezarkirin û diyarkirin ku dewleta Tirkiye di keseyeta rêberapo de binpêkirina mafan li hemberî netweyên dinyên Tirkiye jî dike parêzeran got tişta ku dewleta Tirkiye dike berova jî yasayan û nayê qebûl kirin. Çilûyek mehin tejîdeke giran li ser rêberapo tê meşandin û dewleta Tirka faşîst rê nade parêzer û malbat serdana îmraliyê bikin. درباره مجارê de parêzerê navçeya Koya ya bi ser hewlêrê ve axivîn. Parêzer Daban Newzad dazanîn ku doza rêberapo dozeke siyasî ye û çavên civaka navdewletî li ser e û got dewleta Tirk tedbîrên tund li ser girtîgeha îmraliyê girtine. Lê ev tedbîr berûva jî pîvanên mafên mirovan e. Ji ber ku mafê hemû girtiyan yê parastina tenduristî, hevdîtina bi parêzer û kesûkarên wan re heye. Lawma astenkirina van mafan, binpêkirina hiqûqa navnetewê ye. Parêzer Daban Newzad diyar kir ku dewleta Tirk di keseyeta rêberapo de binpêkirina mafan li beramberî netewên din ên Tirkiye jî dike wiha domand. Pêwîst e hîn zêdetir giringî bi doza rêberocaran bêdayîn. Divê bi rêya ragihandin û rêyên din tejrîda li îmraliyê heye bigîne navendên cîhanî. داکو به زختان تجرید آل سر اوجلان به داوی کرن. پارێزەر هەلوەست هەژار jê dazanîn ku tiştê li beramberi rêber apotê kirin, biryara kesekî ye û titêkiliya wê bi qanûnên herêmî û navnetewê ranîne. Herwiha diyar kir ku AKP li gorî daxwaza dilê xwe tev digere û biryarê li ser girtiyên siyasî didin. وەک پێم گوتی هەندێک حاڵەت هەیە کە پەیوەندی بەلایانی ئەمنی وێگەرنا پارێزەر ئەحمەد بەهرام jî axivî û dazanîn ku tiştê ku dewleta Tirk dike berûva jî yasayê ye. Serokê Partiya Nûjen û Demokrasiyê yê Sûriyê Firas Qesas geşidinên dawî yên li Sûriye û hewlên normalizekirinê yên di navbera Şam û Enqereyê de jî nirxand. Firas Qesas got êrişên li ser dêra zorê yên bi destê hêzên hikûmeta Şamê li gorî berjîwendiyên dewleta Tirkiyeyê bûn. Hikûmeta Şamê û dewleta Tirkiyeyê dixwazin Sûriyeyê vegerînin beriya 2011. Serokê Partiya Nûjenî û Demokrasiyê yê Sûrî Firas Qesas geşedanên dawî yên li Sûriye û hewlên asayîkirina têkiliyan di navbera hikûmeta Şamê û Tirkiye de nirxandin. Firas Qesas dazanîn ku hikûmeta Şamê bi xweza û desthilatdariya xwe xwedî û di ser Sûriyan re dibîne û wiha domand. Hikûmeta Şamê biriya mîrasgirtinê gihaştiye desthilatdariyê bi hêz, tundî û şer xwe li serlingan hiştiye. Ji ber van hemûyan ji diyalogê re nevekiriye. Rejîma ku tenê Çîn berjewendî plana xwe ya îdeolojîk nas dike, çawa dikare dest bi diyalogê bike? Tu aliyekî siyasî nas nake.
جبری آلیین کو خدمت جبرجواندی و زوردستی آویرا دکن نه تا علی بمینن. فیراس قصاص دناوا خافتنا خوده بالکشان لسر مجارا نورمالیزه کرنا تکیلیان دناوبرا حکومت شامی و ترکیه دا وها گوت سیاست حکومت شامی ین لسر ارده و بریا ارشکرنا هرمین ریو بریا خواسر لگوری حولین دولتا ترکن حکومت شامی دفج شرطین خواه ین بره ین وکشینا ترکیه جا آخا سوریه بردایه وانسحاب من الأراضي السورية هذا هو جوهر المشكلة. چارەسەریya ئالوزیا سووریە bi normalizekirina têkiliyên her du aliyan pêk nayê ji ber ku xema yekane ya her duyan berjewendî û mayîna wan li ser desilatê ye û wiha dewam kir. Çe bi serê walêt hat yan jê were ne xema wan e vîna gelê Sûriyê azadî û rûmeta wî ji bo her duyan ne derde. Hikûmeta Şamê ne ji ber sedemên niştîmanî normalizekirin bi Tirkiye re dikir. Hikûmeta Şamê û ya Tirkiye li ser serdestiyê şer dikin. حکومت شامی دخوازه سوریه و گرینه بریا 2011 جبو که دستلاتاوی و گروکه بره و ترکیه جوه که دخوازه. بله هر اف حکومت شامی همو پرزیرکین خواه داده به زمان چکی چاره سر بکن گو داخوازه خود وی چارچوبه ده هزین حکومت شامی لباکور حمسی گفا ایرشا لشکری لکسین کو بیک آنینا لحفکرنان رد دیگه خوار. جوی صبح ول باجر تلبیس یه لباکور حمسی لف او تفگر که مزن آهیزن حکمت شامی هیا. ناوندا چاودریا مافی مروان آسوریه راگهاند سروک شاخ استخبارات گشتی یا شامی حسام لوقا سروک لجنیا اوله او لشکری یا حمسی احمد ملا فرمانداری فیلقا سیامین المحمود و سروک شاخ اولهیه یه باجر حمسی لباجار جویانه دجوینه ده هیزن حکمت شامی گفا ایرشه که لشکری لنزی 120 کسیین کو لحفکرن رد کرنه خواریم. حکمت شامی شدست بیکا وی مهیوه ناوندا لحفکرنی لباجر تلبیسیه وکریه. لآلیه کتن آلیان راگاندنی ین حکمت شامی راگاندن کو بالفرین شر ین حکمت شامی او روسیه لچولستانا حما رقا لدیشی چتین داعشی ریز ایرش پیکانینه دیرشانده 18 چته هاتنه کشتن و 5 هین چتیان جی هاتنه روخاندن. همه جرافشا سوریه ام دربازی غزه ببن لغزه جین تاوی دانوستاندنی انکو دهاته آرمانچ کنن پیک ورن جین لی یا دیارم روشا لغزه یه بشر به انجام به وانگو به داوی به هر دوی چارچوبه ده جاری کدن ارتشا اسرائیل ایریشین خواه گین لسر شریدا غزه دجوار کرد لی و جاری لآلی شریعه روش آوا جی گرتن و بنچاف کرن هبون. شر اسرائیل و حماس د 321 روزان دجی بردوام کرد. وزارت تندرستی فلسطینی بلانچیا داویا شر پارو کرد. لگور وزارت د 24 ساعتین داوین د شرید غزه 42 کس هاتن کشتن 136 کس جی بریندار بون. وک بلانچیا گشتی جی هجمار مریان درکت 40265 کسان و یا برینداران جی درکت 93144 کسان. د ایریشین اسرائیل ینج هفته جدمه ور ول شرید غزه پیکات ده هر کیم 16408 زاروک 10908 جن هاتن کشتن. هر وها لگوری نوچه آژانسا نوچیان اوافایه ده انجام بمباران ارتش اسرائیل ده لباجار خانیون سید کس مرن. ارتش اسرائیل گله لکونین فلسطینیان ین لحرم خانیون سحرم مواسی باراندن. لباجار بیتلاحیه لباکوری شرید غزه ده انجام بمباران ارتش اسرائیل ده 11 کس مرن و گله کس جبریندار بون. چاوگانیان دیار کرن که کسین دبن خربیان دمانه جهنه. هر وها لکامپا پنابران آمگازی یا لحرم ناوندی غزه جی 3 کس مرن 4 کس جبریندار بون لجبال جی 3 کس مرن. لکامپا نصیرت آل ناوند غزه گله فلسطینی بریندار بون. جالی دن و یکنین توپاوی جان هرمین باکر روشاوای کامپی بمباران کردن. ارتش اسرائیل به توپان هرمین روشلات باجار دیر البلاحی بمباران کرد. لعالی دن ارتش اسرائیل دان سبی ایریش کامپا تولکریم کرد. دناوبرا فلسطینیین کلی دیجی ایریش درکتن و لشکرین اسرائیل ده پفچونین چکداری درکت. هیسین اسرائیلیین که 2 ساعتین سبی ده مالک لکامپی دور پیش کرن و سایتین خوین لشکری لگلک تاخین کامپا تولکریم بجی کرن. شاهدین بویره گوتن که بالافرین بی مروین ارتشا اسرائیلی
جیەکی لە کامپی بۆمبەباران kirin. Di daxuyaniyê ku ji aliyê Wezareta Tenduristiya Filîstînê ve hat dayîn de hat diyar kirin ku di encama êrişê ku artêşa İsraîlê li kampa penaberana Tulkerimê ya li Bakurê şeriya Rojava kir de 3 kes mirin. Her wiha di daxuyaniya hevpara komeleya girtiyên Filîstînî û şandeya girtî azadkirî ya girêdayê rêxistina rizgariya Filîstînê de hat ragandin ku leşkerên İsraîlê li şeriya Rojava êrişên xwe dam dikin. Hat ragihandin ku artêşa İsraîlê di nav 24 saetên dawîn de li bajarên cûr becûriyên şeriya Rojava 25 Filîstîniyên din binçav kirin. Li Sudanê tevî hewldanên agiribestê ji şerî di navbera artêşê û hêzên piştevaniya Bilez de dewam dike. Artêşa Sudanê li Xartumê li dijî hêzên piştevaniya Bilez êrişek pêk anîn. Li Darfur el Hisahiyê ya Sudanê jî 25 kes hatin kuştin û gelek jî birîndar bûn. Artêşa Sudanê û hêzên piştgiriya Bilez di roja duyemîn de bombebaranên dijwar yên li ser herêmên dibin kontrola hev de berdewam kirin. Di encama bombebarana navbûrî de gelek sivîl hatin kuştin û birîndar kirin. Her wiha binesazî û xanî yên li Elfeşîr û Rojhilat û Bakurê bajarê Omdurman wêran bûn. Herêmên peywendiya di navbera her du aliyên şer de rastî pevçûnên rasterast nehatin. Lê artêşê daxuyaniyeke xwe de ragihand got hêzên wan yên zirxî li taxeke ser bi fermandariya hêzên zirxî ya xurmato êrişeke pêşwext pêk anîn û di encamê de ziyanên mirovî û madî gihana hêzên piştgiriya Bilez. Li gorî çavkaniyên xwe cihî doh çarşemê danê sibê balafirên şer yên artêşa Sudanê cihên neştecihbûnê li bajarokê Elfeşîr kirin armanc û di encamê de gelek sivîl hatin kuştin û hejmarek jî birîndar bûn. Jaliyê din ve nûçeyên di çapemeniyê de hatin ragihandin got hêzên piştgiriya Bilez bi dijwarî herêma kirî bombebaran kir. Her wiha li ser hin şeniyên vê herêmê gotbin kontrola artêşê de ye balafirgeh herêma leşkeriya kirî topên hawnê ketin. Berdevkê artêşê nûçeyên medyayê yên got dibêjin artêşê ji Misrê balafirên K8 yên Çînî peyda kirine derewand û diyar kir got beriya şer dest pê bike ev balafir di fîloya wan de hebûn û wan ji Çînê kirîn. Di encama bombebarana du alî de her du aliyê iddia dikin got ziyanên mezin gihandina aliyên din. Alîkarên artêşê diyar kirin got êrişên esmanî herêmên got wan jê re digotin hêlîna milîsan kirin hedef got bersivê bidin binpêkirinên hêzên piştgiriya Bilez yên li navend û Bakurê Sudanê. Lêbelê li gorî çavkaniyên herêmî hin êrişên esmanî yên di saetên dawî de herêmên Elfeşîr yên dibin kontrola artêş û hêzên çekdar yên hevalbendan de an got hêzên hevpar kirine hedef. Di êrişa dawiya hewayî de got li Darfur û El Hesahesa ya li navenda Sudanê hedef girtin hate ragihandin got di encama bombebarana nexweşxaneya Eldaîn 15 kes mirin. Li gorî malpera Sudan Traybên di encama bombebarana hewayî ya li ser bajarê Tweyşa li Bakurê Derfûrê herîkêm 10 kes mirin û 15 kes jî birîndar bûn. Di encama bombardûmana taxa El-Wehde ya bajarokê Elfeşîr de gelek sivîl hatin kuştin. Şam El Mihemed keçeke biçûk 6 saliye ji bajarê Qamişloye ama li gel Şam zekayekiya pir jî hatî û balkêş heye ku Şam li ser asta welatên Erebî di nava 11 welatan de beşdarî pêşbirka hîsan zihnî bu o di asta yekemîn de biserket. Çûrika wê zêde ez qarî nakim ji ber ku hevkara me cudî hem li gel wê û hem jî li gel malbata wê nûçeyeke taybet ji me re amade kiriye em niha bi hev re lê temaşe bikin. دو کمی چارا سه یک بونه چند Di nava 5 deqeyan de karîbû bersiva 100% ku jî hatin kirin bide. Li ser asta welatên Erebî û di nava 208 xwendekaran de yekemîn derket, Şam El Mihemed zarokeke 6 salî ji gundê tenûriyê yê bajarê Qamişlo ye. 15 tebaxê li ser asta welatên Erebî û biriya online pêşbirka hesabkirina derûnî hat li darxistin. 11 welat beşdarî pêşbirkê bûn.
ji bajarê Qamişlojî şam tevlî bû û di peleya yekemîn de bi ser ket. ev pêşbirka hanekê ser asta bajarê Erebî welatê Erebî tev de yan bû mixwest ez wê tevlîkim min dît amadeyê ji vî tiştî hanê ra em baweriya me pê mezin bû rastî online bû yanî ji malê ser برنامجه سر رابطك هاي جمرتي اموي رابطي دفكن ووقت بيجي مراقبه جي هاي يعني برنامج زوم دفبي حكم هنا او جي تفليد بن بمرة مباشر اونلاين يعني في لزهاني كي من نديت بو راستي جبر في كي ام جي باور بون جو في انجام هاني ببيني جمع وطرح المباشره يعني ابا هاني ما مستا 4-5 رقمن سر هفدوتين ويبر سفاواني دي هر عملية 4 رقمن انجاماوي دي يا دي 4 في رنگي هاني كي 100 برسوا دانا و اف انجام اني داوياوي دا Bavê Şam ciwaniyê ku mamosteyê bîrkarî ye ji keça xwe re pal pişte. Dema Şam 4 salî bû wê fêrî perwerdeya jîhatbûn ango hîsab zehnî dike û di warê jîhatbûnê de bi pêş dixe û digihîne vê astê. Mamoste ciwan diyar dike ku ji ber jîhatbûna Şam û pêbawerî ew tevlî vê pêşbirkê kiriye. نزيكي 4 سالا ما افتشتي هاني لي ديت مرابو دست پرورداوي كر الگور بشي از ددم ديت ولو ميلاوي هنا بسر هجمارا دا بسر وينيا دا مجرد قوت هيدي ارقام كردي انجليزي ما اوفيري واناكر بشتراني ولو مديت رقم ناس كرن قاسي ناس كرن ما او تفلي پروردا حساب ذهني كر جوان المحمد مامۆستەیە حسابکردنا zihniye û di peymangeha amadekirina mamosteyan da kar dike. Ew bi gelek zimanan û di asta yekemîn de jî bi Kurdî, zarokan ji 4 salî heya 15 salî fîrî perwerdeya bîrkarî dike. Xwendekarên wî li İspanya û Ewropa jî di astên yekemîn û duyemîn de derketine. بنرین هجاب نوچامه داویه لینها تن نوچین کو حوالین مد تورا نوچین من جواکی دا آماده کرنه ام به هفر لی تماشا بکن. جبو بیراننا شهیدین ریاضادیه گریلا تیوی برهمه گوشاند. هلبستا ام هر کرد بون ام هر کرد بمینن به زمان سورانی هاتیا خوندن. دیمن هلبستی بوینه پیشنگ آزادیه حلمت بناسناف دیار خریب دست پیدکه دناف ده وینه به دهان شهیدین تفگر آزادیا کردستانی هاتیه بکن. بریا چند روزان شرکتا رافدینی یا وگوهستنی آل هریمی رد کر کو پرتوکه که آلا کردستانی لسر بو جقامشلو بگهینه دیر که پشتی بویری روی بریا خسرا دموکراتیک کمیته یک جبو لیکولنی آوا کره. ارکاوی کمیته و شوپاندن و لیکولینا سدما رد کرنا وگوهستنا پرتوکه جعالی شرکتی به کمیته و دناوا چند روزان ده راپوره که برفره پیشکشی روی بریا گشتیا وگوهستنی بکه. بدروشمه ریخستن بون و پاراستنا بنگه آواکرنا جواکا سیاسی دموکراتیک و آزاد لکوبانی کنگره سیمین پارتیا اکتیا دموکراتیک هاتل درخستن دو کنگره ده 400 درجه بشدار بون. نیقاش سرکی اند کنگره ده درکتن پیجی چوانی آره گرتن آل ایریشن لسر هرمی و فلسفه آره براپو بو. بنشمندية داعش الشخص داعش الشخص القوي السياسات الكوخستن في هرمي داغر بكن سرنكه إيرو بري خدانه سياسات طيبة شرين لکانتون رقای دسته چند و هنریاری و بریا خسرا دموکراتیک اما دکاریا نهمین پیشنگه ها شوکاری دکه. پیشنگه و دی 24 طباخی ده بدروشما لسر آوازا رنگین سوریه لهولا الرد السعید یا کانتون رقای وره وکرن و سیروجان بدومه. هفسروکا دسته چند و شونواران سرفیراس شریف دیار کرکو کمیته که پسپور تابلوین شوکاران دنرخینه دا کد پیشنگه ده وره پیشاندانه. 25 و26 من الشهر آب. طبعا هناك سيتم دعوة الفنانين من مناطق لباجار طبقة تاكلداري باندورا كوچبريه
لسر سبروشا گل و ولاتیان شانوی کاتب شاندان شانو بناوی جنینا لسر چانتین بندواریه جالی نفسکار عراقی عقاب هما دیوهاتیا نفساندن کوبریا مهکی وفات کریه دشانوی ده رولا بجیش شروان هنرمند و پارێزگەرێک هەنە کو ji ber şer û êrîşan welattir dikine. Li gorî berbirsên navendê wê li tevahî kantonên Herêma Bakur û Jilatê Sûriyê şanû werin pêşandan. نوچومه داوی یا بلتن جی تکلاری بویرین خوازی ین لسرانسر جهانی یا لنیجریا هندستان و بنگلادش جبر لیهیان خلک هرمی به زحمتین جانیرین روبرو دمینه لنیجریم 28 لهندستان 11 لبنگلادش جی 4 کس ده انجام لیهیا کو رو دایده جیانا خو شدستان نيجيرياي دلهيدا ونداهين جاني تشيون الگوری نوچه شاپ منیان توید بارینا زده کبرو جان بردوام دکه لگندن هریما گاما و یا ایالت بوچی لهیرابو دلهیه ده 28 مرن و گله کس جیبرین دار بون نزدیکی 100 کسان جمالین خو کوچ بربون هفته یا بوری لایالت جیگا و یا نیجیریایی کل هریما آب هوای تروپیکالش بر لهیه 30 کس مربون وزارت آبی نیجریه جبر باران زده اولهیه لهندورین ولی تشیاری دابو. هر حال گورینو چین کد چاپ منی هندستانی هاتن و شاندن لایلت تریپورایش بر باران موسونه باندور لهیرابو و شمتینا آخی پیکات 11 کسان جیانا خوش دست دا. وزارت مترولوژی هندستانی لتریپورا کوب هزاران کس مالین خووندا کرن هشیاریا سوردا. لگلک هریمان دناو دا آگارتالا پایتخت تریپورا لهیرابو و پروردش بود در روزان هاتن راوستاندن. رایداران راگهاندن کوب هزاران کس بریندار بونه. زیده تری 300 کامپین آلیکاریه ین لسران سری ایالتی هاتن وکرن. البنگلادشیا جیرانا تریپورا جبر لهیه 4 کس مرن. دیگر کل روجلات بنگلادش گلک هریم ویران بونه کومیلا فینی اونوی چالی هریزی دج لهیه باندور بونه. لهریم ناووری دما الکتریک قطبو گریدانین ریشی قطبون. جالیه دنوه جبر کوبشک جریا سرکه ادنا برا پایتخت داکا و باجاری بندر باشوری روجلاتی چیتا گرامادت بن آوی دما چونو هاتن قطبو خوبخشین کوبشداری خباتین لگرین و رزگار کرنی بونه گوتن کون کارن بقربانیان را تکلی دینن جبر کو و نکارن تلفونین خوین دستا بگیهنن و زحمتی دگینن پرانیا کسین کو جبر لهی باندور بونه حکومتا بنگلادشی را گاند کل گلک هریمان جیران تونه رایدارین بنگلادشی دیار کرن کو ارتش و سازین دن لهریمی دست به اپراسیون رزگار کرنا هریمی گره. بربینرین هیچم لبردیگیشین داوی بلتنا خواه ساعت 7 و دبیشین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنوا خیر خوشیده هر شد بختار بود.